Liphini landvunankulu umhlonishwa Thulisile Dladla lithi kuchekeka kwemindeni leminyenti kuleli kubangwa busweti. Dladla ukusho lokhu ngesikhathi asukumisa ngalokusemthethweni sigaba sesibili season 2 weluhlelo loluhlanganisa imindeni iyasibambaneni sibe ngumndeni lapho agcizelele khona ukuthi imindeni leseke yavela kulolu hlelo kumele bese itfola nelusito kungabi ukuthi nje kwentiwa lolu hlelo. Lo msebenzi wokusukunyiswa kwalesigaba lesisha salolu hlelo oluhlanganisa imindeni leluthi asibambaneni sibe ngumndeni belungenele liphini landvunankulu umhlonishwa Thulisile Dladla, indvuna yelitiko letebuciko umhlonishwa Savannah Maziya kanye nendvuna yelitiko letemfundo umhlonishwa Owen Nxumalo bathe ngemva kokulalela kanye nekubukela ticebo letinsha talolu hlelo lisengakadlalwa emoyeni base bayaphawula. Sagcina sithi ekugcineni kufanele ukuthi si-identify lokhu lesikubonile ukuthi intervention singashi sentela lokuthi singabashi bathi bebatokondani lapha bathi sibashiye bathi ukuthi kutaba ne-intervention masinyane lati sifuna lokuba empowerisha ngoba uma ubuka lama differences abangwa ukuthi ngizawuthathani ibhice nani kanti uma siba encourage baqhubeke batiphilise siyeke nathi siyobona sisheshe sende lama intervention kuhle lokuthi sonke simaswathi sibone ukuthi lamanye amaswathi aphila kanjani. Yes, sikwathi nokuthi sibambisana kanjani ngoba sonke simuntu munye siyadalana sonke nje noma ngathi bonke hlukene but somewhere down the line uthola ukuthi siyadalana. Level tawubona na mhlawumbe will have an outpouring empathy through the whole country. Nakukhulunywa ngekuhlupheka kufunwa iminikelo nami nje isingiva ngiyatsinzeka kepha la don't want to overpromise inzaba lento ingihamba ngifaka etiko as Minister of Education ngikhulume namakholoni officer ngikhulume nalabo guidance sibone ukuthi ngikuphi lesingakuphosa sivivaneni njoba asho nje DPM lokuthi ufuna kube nama intervention. Umphathi wemsakazo wemoya eSwatini Broadcasting and Information Services EBIS Sabelo Dlamini kanye naThabiso Mthetho lebekamela umphathi walomsakazo Titfombe eSwatini TV Mlamuli Dlamini bona babeke kanjena lisilethele thina singathi balaleli ngiyacabanga eSwatini TV babukeli labanenge ngoba lusenhlitiyweni yempilo yebantu lukhuluma tindzaba leti ngathi phecelezi address the basic needs of people. We are very proud to be part of such a life-changing initiative. The Asibambaneni Sibe Ngumndeni program is more than a broadcast. It is a lifeline. In just 2 seasons, we have documented and resolved cases that revealed the true struggles of eMaswati families. Emalunga lamabili aloluhlelo lisasibambaneni sibe ngumndeni lokungikhaya Dlamini kanye nabusisekile Gamethe bachaza ngalabakhanzako emiphakathi basachuba leluhlelo. Live lisenemsebenzi lomutse lekufanele ukuthi likhone kuwenda. Mawufikile lenzaweni ufisa kungathi ungaba khona lolusito lolushiya namuhla. Ema interventions la khona cishe ngathi ngilango. Ngibona kufaka abantwana etikolweni nekwakha liphahla nekhona ukuthi sibanike ama livelihoods programs sibafaka ama livelihoods programs labangakhona ukuthi bachubeke batisite. Mapayelo omkhulu etiko letisebente embuso Mthunzi Shabanga uthi kufanele ukuthi ematiko onke ahulumende alosekele loluhlelo labangasiphackagela lama programs ikakhulu lawa lasafaka ekhathi intervention yelitiko laka DPM ngoba ngiyayibona lokuthi ibandi ine human resource aspect. Yes, yes, ibe netimoto ekhathi. Yes, ngiyayibona futhi ukwathi kulama team members akho emhlonishwa lesinye isikhathi nabafikile emakhaya uyayufisa ungathi ngawuna ngasikwazi ukushiya nje instantly. So vele maningi lama agencies kuhulumende emhlonishwa lotawatsinga to support the program. Labaqhuba loluhlelo loludlala kulomsakazo kanye naka EBIS babonga kubanjiswa imiphakathi hulumende tinkampani letitimele base bathi kuthi lelihlelo lusite sive ngalokuphelele kungaba kuhle ukuthi tibe tinyenti tinkampani letilesekelako lobikako Fortune Dlangamandla ngina Simuva Shongwe Sembabane.